Ching amasung tampaki district singi lambi gi phibam phattabana khudong thiningai oirakliba sigi matangda High Court of Manipur na Manipur government ta notice issue tawkhre. Lanjenariba singna masagi yumda hanjinnaba laingakta numit ama pigadabani haibagi kolau lau minarasi haina Committee on Protection of Mitai Victim More na haikre. Donor Ministry na Chief Secretary da German lambi sembagi yengshina bakangalakiba taraina lobi yaroi haina imagi mairana haikre. Amasung Imphal Jiri lambi fauna kre panduna leiramba gari sing chanare. Kurumzari ISTV News mireng tabir sing taram noksari pausandung pizari. Tampakama di sing district singi lambi gi phibam phattabana satpada khudong thiningai oirakliba siga mari leinana High Court of Manipur na Manipur government ki matakta notice issue tawkhre. September 9 fawbada paukum government pikhalakna bakhangan khre. Manipur State Legal Services Authority na Manipur gi lambi gi phibam ka hena phattabana lambi gi sathok chashin tawriba singda khudong thiningai thokpagi chang hengalakliba siga mari leinana District Legal Services Authority na district singda chathakiba survey gi report pikhalakibagi Matangda High Court of Manipur gi Register General na laukhatpa su moto cognizance amagi matungina High Court of Manipur na laukhatpa public interest litigation amada ngasi High Court of Manipur gi Chief Justice K Shomasekhar amasung Justice A Guneshwar Sharma ani gi bench ta Manipur government ki Chief Secretary Principal Secretary PWD Government of Manipur Principal Secretary Commissioner Rural Development and Panchayati Raj Chief Engineer PWD Government of Manipur Chief Engineer Manipur State Rural Roads Development Agency MSRRDA na respondent warga satakhiba hearing aduna Advocate General Manipur gi khuthangda court aduna notice issue tawkhre hari PIL aduna state government na safe amasung motorable oiba lambi oihandaba haibasi Constitution of India gi Article 21 da the right to life violate tobani masida right to live with dignity access to essential services yauri PIL aduna Supreme Court ki Umripu Pratapur UPP Tollways Private Limited versus MP Road Development Corporation and another civil appeal number 9920 of 2025 ki ruling palladuna maduna apex court aduna the right to safe and well maintained roads say Article 19(1) G amadi 21 gi matungina fundamental rights ni haina takhi Maramaduna nongju thasida lambi gi phibam ka hena phattabana hena soklakpa accident thokpa yabagi risks leiba helhali PIL aduna vulnerable population woriba angang ahal waribasing pregnant women persons with disabilities ta hena khudong thiba yabana judicial gi intervention khudak changbiu haina haiki PIL aduna makhatana akaknaba matamda maroi balambi sing samjin hanba marilenaba respondent da notice issue tobiu monitoring committee natragana amicus Kiri Hapaga, Yengshil Hanba, road inventories, tender, budget allocation, time frame for repair and black topping status report details Kanghan Biu Haina, Court Aduda Hierarchy. PIL adugi matungina Chief Justice K Shomasekhar amasung Justice A Guneshwar Sharma gi bench na Manipur government da notice issue tawbagaloina na tampak amasung singi district singda lambi repairing natragana maintenance gi authority natragana agencies singi list adu pikhalakna na bakhanghan ki hairi IDP singna masa masa gi yumda hanjina ba honabada relief camp singda leirib singna amatu oina punna lemina duna lengakta numit ama pigadabani haibagi kholau lau minarasi haina Committee on Protection of Mitai Victims Kopmek More gi chairman Leishangthem inauksana fongdoraki Committee on Protection of Mitai Victims Kopmek More gi Anirakshubha Foundation degi thoram gambari lenana wafamasi fongdorakibani singjambai chingamakha ima yumjau lairimbi sanglen da pangthokiba thoramaduda Committee Sig Advisor Y Siam K Kanta RK Surendro L Lukoi RK Shukha Madi N Keso Athoba Mitung Sing Oiki Hairiba Mapuk Kumun Numit Asida Kopmap ki members sing da ikai kumna utuna samba khutul sing shutam ki inauchana makhata raduna lisangani kulumdoi gi August 13 dagi more apun bagi damakta safong lakiba
कोपमेप कोबल लुप अमा सेमदुना मोरे मियामगी थबक तौदुना लाकली मसिदा मोरेगी नहासिंगना तुंगी खल्लगा तौगदबा थबक थोरमसिंग पांगथोक्तुना अमुक हन्ना खुंदा लेता हंदुना लेनब होनबगी मथौ ताय हायना फोंदोक्की चाही अनी हेना लांजनदुना लेरक्लबा असिदा अखोय अमना अमगी मतेंग पांगनदुना ngasi फावबद लाकमिनरी रिलीफ कैंपसिंग द लेरिबसिंगनसु अवार अपा कया लेरे येंगसिनबिद्रे हायदुना लेरिंगैदा इरमद मोरेदा चंगबगी वाफमसिंगदी फोंदोक्तना लेरिबा सिलाइबक थीबनी मसिदा अमगा तोंगान तोंगानबा वाखलोंदा लेरबदी मोरेदा अमुक हन्ना चंगबदा अवाब कया ओइरकपा याय हाइकी कोनोंग लायरंबी हराउबा कमिटी की सेक्रेटरी पुबीरिबा अखोई असेंबली ललितना तौराकांदा अखोई याररो याम्बा अखोई मोरे दगी ले लांजिनरगा ngasi अखोइना लाइबा एचएलए नाउ सिंगसे अखोई पुन्न कदाई दोनो मफम अमदा अखोई वासक मिनरगा करिगुम्बा अखोई पुंजन तासननबा थौरांग अमा तौद्रगदी अखोई याररो येना हायरा अकांदा कुनुंग लारेंबी हराउबा कमिटी की खुथांगदगी हौखिबा 2023 की अगस्त की तांग तरागा माथोई की निनी हुमनी की ममांगदगी अखोई मयाम सिंग असि लेकाई मंगा की माइबेल सिंग क्लब मयाम सिंग तोंगान तोंगान बा अखोई थौ पुबिरिबा मोरे की चलेनाउ सिंग पुलप पुंजला कांदा अखोई अपुनबा मोरे अमा सेमकला कांदा अखोई ngasi khongbam sadan lepuba अखोई ना मफम रंग खंगदना अखोई से अकी अखंगलोयना चेंथोलाई बसे अखोई अमुक हन्ना मोरे से चंगजला कांदा अखोई मोरे लौसन गदबनी हाइबा वखलोल अमगलोयना अखोई साफोंग लखिबा नुमित अदु ngasi मतम से सुम हौखरगदी अखोई की फ्यूचर अखोई की वखलोन तमना ममी सामकनी अदुना अखोई हौजिक करी तौब दरकार लेगदगी हाइबसे अखोई यामना मथौ तारे हाइतारे हौजिक से सब मानबा खोंगबम अमदा अखोई पुन्न लेमिनरदी अखोइना तौगी खनबा थाबक अमता अखोई ngam leiro habis punda punsi akhoi ngam leiro haba aduguma wakholol amada komeb asi khoi moregi praja miyam na sembi rakhiba adugumba loop amani कुकी सिंगी वेबा लाइफलाइन सेमननबा दोना मिनिस्ट्री की माइकेदगी चीफ सेक्रेटरी दा हायरक्लिबा वाफम की मतंगदा एमएलए सिंह दिल्ली द सतुना खोंजंग जंक्शन फ्रॉम थुई हाइना इमागी मैरा की प्रेसिडेंट टी सुजाता ना मणिपुर प्रेस क्लब दा पौमिसंग उनबद फोंदोरक्ली सुजाता ना मखा ताकिबदा थासगी तांग अमदा कुकी इनपीना प्रेसिडेंट कुकी सिंगी लाइफलाइन सेम्बी ना हाइजखिबगा अगस्त तरुक्ता दोना मिनिस्ट्री ना थमलक्लिबा वाफम तराइना लोबा यारोय लान होबो नुमितगी मितै सिंगना नेशनल हाईवे सिंग सत्पा यादना लेक्लिबा असदा करिगुम्बा थबक अमत पाइखटपा ngamdraga नागा सिंगना कुकी जथोक जसनदा थिंगबा पिरुबना नुमित कुनिगी मनुंगदा यानबा पुरकनबा होनबा सिना कुकी अमदी मैतैगी मरक्ता मिसंग मिखाई नाइना येंगे हाइबसी सबसाना खंगबा ngamle हाइखि फिबा मसदा बीजेपी मणिपुर अमदी ऑपोजिशन ओइने लेरिबा पार्टी सिंगना चपचाबा पाउकुम पिफम थोई मियामगी मिहुट ओइने लेरिबा एमएलए सिंगनासु वाफम मसदा मीडियम चंगलगा सेंटर ताननबा तोफम थोकपा थबक तौगदबनी हाइना महाकना मखा ताखि अखोइना कनागुम्बा अमता लेरिबा अखोइ फुरु खुदिंगमक्सना रिलीजन खुदिंगमना कर अलंबी से कनामता चट यारो हाबा अमता लेतेबा ngasi bok torture तौरइदी हाइरिबा मोइना ngasi लंबी तालिबा मखोइना लंबी नो थिंगा ngasi bokta wahalibdi मखोइना नतब्राबा अदो अचुम अरान जेंगा तौबिगदबो थबक तौददना ngasi अदुम कई सेंटर अखोइना हाइजबा सेंटर से तसेना मखोइगी मखादा लेरबा हाबा इफोंग फोंगना ताबगुम्बने बसिदी मरम जारिब्राबा से ngasi akoi wariba tawriba mayamsina haijaba khudimakti inot tawdana adum taksanadana leire ado evidence oina ngasi makta so khoina manipur thabe yaro haidana state sarkar da khoi chief secretary se unage na khoina memorandum pijaba tawba mayamdi huji po respond tawdeba khoi manipur habe se bharat makhada leibani habe se makhoina he kauthokpiba adu khoi subu amaga nampak tanana bagi lambi se phajana thong oina silabra habe gi wakhal da khali ngasi yangu thadogi moitra tuk lakdana kanada kaidoge ne kanada kaidogi yam peace oina santi oina thammaga moi wari sanaraga adu makha taba tawsi haina dana leiri अखोई ngasi mihut ne thagat khiba ngasi अखोई पार्टी ने ना डबल इंजिन ने लेरिबा अदगी ऑपोजिशन सुमाइरे ओइगदब एजेंडा ददी मथों ना पुथोक्तन वा अमत ngang bangam deba सटकिबा अहिंग नोंयाइदा इम्फाल जिरिबाम नेशनल हाईवे 37 की के सिनाम अमदी टी लाइजांग विलेज अनि की मरक्ता चिंगनिंग खाइबदगी लंबी फाउनरुद्रे मसना लंबी असगी नागियता गाड़ी कया पंदुना मतम खरा लेरुरे रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ना तोंगान मशीन संग सिजनदुना कन्न होनबदगी चिंगनिंग खाइबा मफम सिंग सेमजिनदुना लंबी फाउनख्रे पंदुना लेरंबा गाड़ी सिंगसु सनबा हौख्रे Association of Contractual Staff's 2016 Batch ICDS Mission Social Welfare Department ngasi
Social Welfare Department ki get mamangda Poshan Abhiyan amadi PMM-VY 2022 gi Special DPC fal haidu makoina lising ani tara taruk tara tret ki thabak tawkhibagi tha tara marigi performance based honorarium pithok piu haina khongjang changsin khre khongjang atuda saruk yakhiba Association of Contractual Staffs 2016 batch ICDS Mission Social Welfare Department ki General Secretary Maibam Romesh Chandrana lising ani tara taruk tara treta ICDS makhada Thabak Tauramba Miyoi Chamaga Marifuni Panasi, Sahi Amaga Thani, Thabak Tauraba Matunda, Kaktatuna, Lisangani Taramapalda, and Obo in the Lonanaba Honarakadagi, Miyoi Chama Contrahum Doina, Manipur High Court case to Badagi, Nauna Logo the Riba Tabak Aduda, Yauhanaba Hirakraba Matunda, DPC, Anirak Homlak Toraba Matunda, Kaktatuna Laklaba Matung, Lisangani Kunitoida Amukhana, DPC, Pangto Kibani, Nasi Pawada, Haidoktana Lading Manungasida, Mahila Sakti Kendra. Asidi Ministry dadi scheme masi kakhiduna maduda leiramba mioi kaya amashu manghankhre paliba PR lenga ki governor madi mari lenaba singna DPC ki policy atubuda haidokpiyo madi tha tara marigi performance based honorarium pithok pidaba tarabadi akanba khongjang singshu sangsilagani haina phongdorke Haribin interview to 20 amasung 21 da ahan mo in the tawre aduga 21 gi lo selak pamatam damun discontinue to bigre kaktat kare cancel tawre mutun da nau namuk 22 da muk interview tawre bako aduga hoji faw da ngasibak da haidok pidana leire dugi haidok tan leire maraksta mamangi to 24 da PMBY habam ne posan habam ne MSK habis ki mohum thamina basida sida MSK habis ki misni mamangi October tha dagi mogi center dagi mogi matam loire hadana haidok tan cancel tawra lak ba interview do ampra kakthalaga manghan bigre ba mukhi punsi manghan bigre aduga akhoi 188 lejaram kangmu mayam singje 133 ojariba khoi petition kangmu mayam singji thabak se yaragadi namochu mogi chahi amga tha manigi anigi PBS to lawdan ngai jarakpaneba adubu hojibau de PB daktrabnina akhoi na hajari je akhoi pm thokba sahi amga tha anigi PBS to khoi pitok da taragadi government ni side ta akan makhongjang kyam singjarakani sahi amga tha ni tawjaramba adugu ana tawjaramba khoi salary do hojibau de pitok tan go thambiba haibase miyoibagi rat ma pibani maduna imung manung mayam puraga lejaram ngataneba imung manung dagi awaba singdo ubiraga khoi governor na khoi government side gi athum dum da ju pitok piu adugo loinana haidok tan leire iba cancel tawraga sum nauna interview tawraga laiba khoi gi wasana masung khoi PMBY gi interview ani je tu da haidok piu ana khoi ni medai thongdol mangda khondok sari Sahi kulumdoi sudriba naha singda mayai kaba chunjak chaba honanabagi ahan batangka koiriba zarda talab khaini amadi atei pan masala sing lakliba tang tarani thoidagi yonba thingba horagani haina Kanglei People Against Narcotics and Psychotropic Substances Kanglei Panagi Secretary General Wahas Pundraina Fongdokre Manipur Press Club the Pangthokpa Pau mi sing unaba mada magna makhata na hairiba sahi kulumdoi gi makhada leiba naha singda Polam Singasi, Lakliba Tang Tarani, Twidagi Yuan Belepiu, Miam Tin Bamapam Singda Churup Yaw Namayaka, Chanjak Amata Season Nabigano, School Amadi College Singi, Meter Shamagi, Quebada Mayaka, Chanjak Sing Yuan Belepiu, Luenana, Isai no Mai, Harau Kumhei, Dharma Karmagi, Tabak Toram Sing the Su Mayaka, Chanjak, Yu Yaudana Pangtopiu, Haiki. Amaramda, Mayaka, Polam Sing Ting Bahibasi, Kanglei Pana Kaktana Ngamdaba. Masi thingnana bahona bada lengak yauna lamdam sida leiba CSO sing amadi club sing nasu mateng pangbiu haina magna makhata na phongdokhi lakliba tang tarani thoi asdagi horaga mathakta pankriba polam sing asi yonbidana ba kanglei panagi thomi singna koina satuna haijagani masida makhata na lamhen tu henduna yolamba thengnerabadi miyam ga khusamnaraga akanba action lawkhatlagani haiki Lakliba August ki tang tarani thoi sidagi horaga inkhalakliba angang sing mahiroi singda masagi chahi kulumdoi sudri phawba mayai kaba chinjak makhal amatagi yonbidanaba pibidanaba ekoi karba tobiriba chilinau sing dukan phambiriba chilinau singda khanganjari public place ta mayai kaba chinjak juru khaini amadi makhal amatagi sizinnabidanaba apil tawjari World Tobacco Day lisingani kun mangagi thoram ngasi NCD Cell and District Health Society Bistunpur na sinduna kumbi sandong upper primary school da pangthokre thoramadu Chief Medical Officer Bisnupur Dr. L. Raichandra Singh NTCP Bisnupur gi DNO Dr. Moirangthem Johnson Singh kumbi sandong upper primary school gi headmaster KS Indra Kumar Sarukyaki thoramadu mari lainana Chief Medical Officer Dr. L. Raichandra na Asagumba nicotine yawba production asi haurakliba naha sing satra satri amatana sizinadana haurakliba tungi
ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯕ ꯇꯤꯟꯖꯪ ꯀꯥꯏꯖꯪꯗꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯀꯣꯇꯤꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯨꯝꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯌꯥ ꯅꯛꯅ ꯂꯩꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯖꯔꯗ ꯈꯩꯅꯤ ꯆꯨꯔꯨꯞ ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈ꯭रे ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯌꯣꯜꯂꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ आईन की अचौब फाइन थीहनब याय हाइखी अखोई हक्चांग खतंग सोप नतना टोबेको कल्टिवेशन तौरपसिना उमंग वामंग फौता टोबेको की प्रोडक्ट सिंग थाना होनबदा उया थानागा टोबेको थारागा अदुना उ डिवास्टेशन तौरपा अदुना अखोई क्लाइमेटल चेंजेस लांको खोपा अदुसो अखोई सेदा अदुम अवेयरनेस तदुम अखोई हाइजै अदुमाइना अखोई टोबेको सिना अखोई हक्चांग दा कानाबो पोरपंगमदबा सिना सोहन मंगम मसी क्याम साथिना सोके अखोई इकोनॉमी दा क्याम सोई अंगांगी हेल्थ दा क्याम सोई तुंगी बिरोल दा क्याम सोके नो अखोई नसी वर्ल्ड नो टोबेको दे सिगी चांस लौरगा अखोइना नसी लिबा छात्र सिंह ओजा सिंह पुलिबा मी सिंगदा सिगे अवेयरनेस अखोइना बिजन इमाना अखोइना सि अवेयरनेस पाथोक चंगसी पांथोकलिबा थौरम अदुगी मतंगदा मखाताना एनटीसीपी बिष्णुपुरगी डीएनओ डॉक्टर मोरांगथेम जॉनसन सिंहना विलेज लेवल फावबदा नो टोबैको फ्री जोन एरिया ओइना लाउथोकनबा सेम सारी हाइखी निकोटिन यावबा पोटलम योनबा चाबना अखोइ मियोइबदा शोखली सनमिलोंदा मदी होरकलिबा नहासिंग अमसुंग अंगांगसिंगदा तुंगी मिरोलदा शोखलिबा कयासी ngasiगी mahiroi madi ojasing yawba punna khangminaraba matungda hena punna wakhal taminanaba awareness program asi pangthokpani haiki मसे नोय यारी मको एफोइड तौबा सिंगा चासलगा नोय दक्सांग द सोपम याम द कोइना हायरबनिना नोयना एफोइड तौरगा लास्ट सिगी टोबेको हाइबा प्रोडक्ट सिंग वेदर कोइ इनहेल तौबा थकदबा नकरा चागदबा सिदा निकोटिन जावदो नसा मनुंग द संगलोइसी ngasi प्रोडक्ट यासे यारी मको अकोइना अवेयरनेस पीडीसी सो प्रोडक्ट याद नोय कुछि चुपा अखोइगी साइट तकी कोइना खंजाबदि सिजनदबा हाइना आइगी ngasi awareness da अखोइगी कन्ना आइगी नोयदा मेसेज पिनिंगी मणिपुर की तुंगी मराइबक ngasi नहासिंगी खुत्ता लei हाइना एमपीसीसी की मेंबर ओइनाम रोमेन सिंगजमय ओइनाम थिंगेल द लेबा माकी युमदा सिंगजमय यूथ कांग्रेस कमिटी एसवाईसीसी न सिंदुना ngasi पांगथोकिबा यूथ इंडक्शन प्रोग्राम दा फोंगदोखरे ngasi पांगथोकिबा यूथ इंडक्शन प्रोग्राम की सरुकम ओइना हौकिबा था खरगी ममांगदा ओइनाम रोमेन की लमजिंग मखादा पांगथोकपा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की ओरिएंटेशन प्रोग्राम द सरुक याखिबा नहासिंगदा सर्टिफिकेट सिंग यंथोकी रोमेन मखाताना मणिपुर की नहासिंगना थबक थीबगी महुता मखोइना अतोपसिंगबु थबक पीननब होनगदबनी मसिगिदमक्ता मखोइ मसाबु मतिक साबा मियोइ अममम ओइननब होनबा तंगाइ फदे हाइखी ngasi नहासिंगना अनोबो वाखलोन कया पुथोक्तुना खुनाय असिबो सम माइकै रोमदा पुरकनब होनगदबनी मसिना समाज असigi सेल चुममदी अतै हिरम कयादा अवोनब पुरकप ngamgani अमरोमदा मिखल कुरेक्त्रब मतमसदा सिंगजमै केंद्रदा मिखल थेंगनगनी हाइना थोरकलिबसिंग असि खुदसेम की कैंडिडेट नि मखोइदगी सिंगजमै मियामना चक्षिनब मथौ ताइ हाइना फोंगदोखि मणिपुर अखोगी लाइक लाइसुदी तंबगा पांडम अमगी लोइना अंगांग ओरिनेदगी अचौब जॉब अबगी तमकदा असाद लोइना अदुग लाइक तमरुबा अंगांसिंदो मखोइनि तमबा सिंफमदु लोर मतुंगदा मखोइ जॉब अमा पफंगदन कंगावरुबा मयाम ngasi थोखरेबा अदुबु कंगावनबसिंदो अदु खरम मखैदी मणिपुर गवर्नमेंट की थबक नतना अतोप मखोइ सिंफम अमा पिनबगी तमकदा आइना ngasi मिनिस्ट्री ऑफ स्किल की मखादा स्किल इंडिया हाइबगी मखादा ngasi आइना थोले इंस्टॉलेशन हाइबा ट्रेनिंग अदु तबजागनी मखोइ सर्टिफिकेट पाइबा सर्टिफिकेट से मणिपुर खतरते सिंगबेल खतरते इंडिया की मफम गुदी मक्ता की सर्टिफिकेट से पाइरागा खोइ सानबो जोबो फंगदा खोइ मरुबा सर्टिफिकेट ने हाइबसे लवयू फिक्शन एंड पोइट्री क्लब मणिपुर की कुनमाथोई सुब मपो कुमोन अमदी लाइरिक फोंबगी थोरम जेएम हॉलदा पांगथोखरे थोरम अदुदा बसंत सोंगथामना इबा वारी मसागी लाइरिक थवाई पालिबा मिटम अमदी डॉक्टर एसके अपानबन इबा यवा अमतंग हाइना मिंगथोनबा सैरेंगी लाइरिक सु फोंखी फंक्शन एंड पोइट्री क्लब मणिपुर की प्रेसिडेंट थौदाम नेत्रजित साहित्य एकेडमी अवार्डी युमलेंबम इबोमसा मणिपुर यूनिवर्सिटी की मणिपुरी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर चिरोम राज केटन अमदी साहित्य पामजब मियोई कयाना थोरम अदुदा सरुक याखी
Mapok kumon amadi lairik phonggi thorom sigi matangda Fiction and Poetry Club Manipur ki President Thaudam Netrajit na phongdorokpada Manipuri Sahitya chaukananaba anoba writer sing Kabi sing makhong somduna puthokpana club asigi mathoni Prithvi gi honglakliba Sahitya gi khongchat asida Manipuri Sahitya su yaubagi tangai fadaba ma lakle wakhalon asigi saruka moina lairik sing asi phongmani haiki Saita se amna ole thaina gi jawba kamal angang hangi romanticism dagi hauraga modernism du adu nataba hojikti adu gi thak mathang gi matung da hojikti kala da angak pa phagna aikoi gi section daba haitaba yadaba world class da aikoi su manipur gi saita su changsan daba yadaba matang ama lakpa aduna aikoi gi ngasi gi fiction and the poetry club manipur gi aikoi gi thokchariba scholar sing writer sing kabi sing asi yamna lairik puthokta yadaba lairik puthoriba adu quality laitaba yadaba prithvi gi sairengi isel khangde yadaba aduga sangthokpa writer ama oinanabagi pandamdani fiction and poetry club ti manipur saita sakhotnabagi damakta anova kabi sing writer sing manipur da thidana puthoktana ekoi promote tawdana ekoi yamna pukhatpa ama ekoi fiction and poetry club manipur gi mathauni Wari Masagi Lyric, Tawai Palibu Mitamgi Aiba Basanta Songtamna, Mahaki, Lyric Asada, Nungshinungolmadi Ras, Nitiga Marilena, Wari Masatara, Mari Yauri Haiki, Manipur Tukli Bacharang, Bafiva Masana Maramoraga, Nungshinana Leramba, Mayampuna Makaina Bambadi, Mapanda Mahimasan Tamduna Leramba Kayamashu, Ipuruki Satam Ngak Nabahonabada Hawaii Ponta Piki. Adugumba Thawai Singadu Ngasishu Lengdana Thawai Panba Ahingba Mitamamagum Lady Haiba Utuna Lyricasi Eveni Hanafongdoke Hokiba Sahi Krasida, Lan Maramorakanda, Nungsinaba, Leramba, Mayam Punama Kainarakpa, Adagi Amana, Nungsinungi Maramda, Mahima Sing Tamdana, Mapalam de Leiruba, Adugumlava, Pakang Lisa Sing, Yumda Hala Akanda, Makogi Mahi Tambalo Salava Matunda, Mama Mapagi, Fiji Mani Uramba, Mayam Singdu, Langi Satingi Pangakanda, Nungsibasu, Kainaba, Aduga Mahaki, Tamuriba Mahi Singadu, Pumang Mangakanda, Leibak Makta, Zati, Sikan Nabagitamakta, Hotnava, Adugum Lavaduda, Mankiba, Adugum Lava Tawai Singadugi, Mitam Madunga City, Manipurgi, Sigum Lava, Maitei Taba, Kungang Singa, Matang Lair Padona Toba, Adugum Badu the base of Zaraga, Aina Isabani. Dr. Ambedkar Center of Excellence Manipuri University की faculty होइबा प्रेम कुमार हाइक्रूजमना इबा ethics integrity and aptitude को बलारिक मंगसी होनबी मतुंगिना मणिपुर यूनिवर्सिटी की VC प्रोफेसर एन लोकेंद्र न फोंख्रे मणिपुर यूनिवर्सिटी की कोर्ट हॉल पांगथोकबा लाइरिक फोंग की थोरमदुदा MU की VC प्रोफेसर एन लोकेंद्र न अखोइना विलेन की मथक्ता फोंगदुना लाइरिबा लाइरिक सिंग लोइना पाबा हाइबसी ओइथोक लोइदबना अखोइ लाइरिक लैदुना पाबा मतमदा अफबा लाइरिक सिंग कनाना इबनो मदी फोंगबनो हाइबदु खंगलगा लाइरिक पाबगी तंगाई फदब लै हाइखी लाइरिक सिंग अदुगी मनुंगदा अफबा लाइरिक अमा ओइना लौबा यारबा UPSC MPSC न सिंगबा एग्जामिनेशन सिंगदसु कानबा कया पीगदबा एथिक्स इंटीग्रिटी अमदी एप्टीट्यूड की मरमदा निंगथीना खंगहनगदबा लाइरिक असिबु सही तरह सुपना नैनरगा इदुना फोंगलिबा डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मणिपुर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी प्रेम कुमार हाइक्रूजम असी मणिपुर यूनिवर्सिटी की वनसु साउथोक्सनिंगाइनी हाइखी This book is a result of practically more than 10 years of his reading and exposure on fields of ethics, integrity and aptitude. Now, what is ethics, integrity and aptitude? Ethics is there in your syllabus, but ethics, integrity and aptitude is actually the central, is the kernel, of a human being. When a child is born, that child has to be introduced in a world of good ethics, integrity and aptitude. It's the principles, broad principles, which can make a child grow positively, face the various challenges in the world. Sagolban lambi की तेरा बाजार की मफम खरदा lambi की फिल्म का है सोपदगी मियाम न सतोक सेशन तोबदा चाउना खुदोंग चादब मायोकना दुना लाकलिबा अदु ngasi PWD की चीफ इंजीनियर सुभाष की पौताक मतुंगिना lambi semjinkhre lambi की नाकंदा लेरिबा ड्रेन सिंह दुकान मपुसिंगना मकुम खुमजिंदुना थमलंबसिंगसु लौथोखरे हाइरी मियाम की खुदोंग चानबगी दमकता lambi asi अथुबगी ओइना सेमबनी मखाताबा चपचाना lambi की सेमफम थोप थबकसिंग पाइखतुना सेमलखिगनी हाइरी
मफम कयादा पांगथोकनबगुमना नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली की मखादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर AAM उखोंगसांगना सिंदुना ngasi इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरली पर्सन्स की थोरम उखोंगसांगदा पांगथोकरे Aging with dignity, the importance of strengthening care and support systems for older persons worldwide haiba team galonana pangthokpa thoramatuda CMO Thobal Dr. Y Nokul Singh NP NCD gi District Nodal Officer Dr. M Bikramjit amadi Senior Medical Officer in charge PIC Nopuk Sekmai Dr. Y Zotin Singh na athoiba mithung singona saruk yaki thoromgi mapung oiba saruk amoina mafam adugi oina मियोई तरा मंगादा असंबा पोलम सिंह खुदोल तमदुना इकाई खुमनबु उठकी अखोई खुदिंगमक अहल ओशिलकपा हाइबसिदी थिंगबा यारोइदबा अमखकनी मरमसना अहल ओशिलकपदा नुंगाइबा पुंसी महिंग अमा फंगनबगिदमक्ता अनायेक याउदना हिंगननबा होनगदबनी हाइबा वाफम सिंह वांगांगलोई सिंहना फोंदोखी असिगुम्बा थोरममा सिनबीबगिदमक्तसु अहल सिंहना AAM उखोंगसांगबु अपेनबा फोंदोखी मरक्सदा ब्रेक अमा लोमिनसे मतम की नुंगसी नुंगसा अमदी अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदी खूबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक फाहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खूबद नत्तन नक मही चेलबा अमदी खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप होंगलगलिबा पुंसी की लंबी सिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनदरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादब यारक्ते चासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फावदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदी कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ति खुदिंगमक सिबु ngakthokke hairabadi जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदी कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल ब्रेक तुंगदम होना तराम नोक्सरी मखा तरकप पाव पिजरी आजादी का अमृत महोत्सव की मखादा हर घर तिरंगा कैंपेन की सुबह फेज युमनाम हुद्रोम लेब मयालंबी कॉलेज सिंधुना कॉलेज की टीचिंग स्टाफ नन टीचिंग स्टाफ महिरोई पुनः कॉलेज की अकोबद रैली में चतुना थोरम पांगथोखरे कॉलेज की प्रिंसिपल युमनाम बिहारीना इंडिया की लेखिद्रब फ्रीडम फाइटर्स इकाई खुमनब उट्पा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी अखोई खुदिंगमपु अमतनी हाइबा निंगसिंगहंदुना इंडिया की मचु अहुम की फिरालबु नुंगसिहनबा थौरमनी हाइकी हर घर तिरंगा से कोई इंडिया की लेखिद्रब है तारे कोई फ्रीडम फाइटर सिंह दुदा कोइना इकाई खुद उट्पा दुगा युमथों खुदिमक कोई यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी अखोई अखोई अमतनी हाइबगी युमथों खुदिंग उन्ननबा अदुगुम्बा हर घर तिरंगा फंक्शन से कोई पांगथोकन हाइना थमजगे अदुगा मसिसु चही खुदिंगी कोई तौदनसु लाई अदुगा मसी मखा तानजो कोई ममांगददी कोई हर घर तिरंगा जी फ्लेक्स सिदा थेटप गाक नतना अंतक्ति पेंटिंग कंपटीशन हाइदी घर हर घर की फ्लेक्स की अदुगा एसे कंपटीशन अमदी मखन क्यागी प्रोग्राम सिंग से कोई पांगथोकनबा कोई थौरांग तौगरी निंगथौजम रॉबिन कोबा मियोय अमगी वांगजिंग बाजार दा लेबा दुकान अमदा नोंमै कापसिलम ले हाइबा थौदो अदु पार्टी असगी कांग्रेस सिंग सथकी बनी हाइना कंगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी की सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस एम पुंसीबा मैतैना कुटियक पिदुना थादोरकपा चेरोल अमना हाइरी चेरोल सिना मखाताना रोबेन हाइरिबा मियोय असि कुकी लालहुलुप सिंग मानरगा क्वामनागी कारबार तौबा सिंडिकेट अमदा चाउना सरुक यादुना लेरी पैसा खरा हेना फंगनब होनबदा महाकना हाइरिबा सिंडिकेट अदुगा थौबाल अमसुंग कक्सिंगी डिस्ट्रीब्यूटर की थौदांग लौदुना लाकली हाइरी हाइरिबा सिंडिकेट अदुगी थबक थोरम सिंगसु लेपीनबा खंगनखिबा लेरबनी महाकना अतोपा लालहुलुप अमगी मियोय अमदगी कॉल तौहलकपा लेखरबनी हाइरी यावरिबा सिंडिकेट असे चुराचानपुर अमसुंग कांगपोकपीदा लेबा कुकीजो नार्को टेरोरिस्ट ग्रुप सिंगदा पैसा पीदुना कंगलेपाकता क्वामना जर्दा अमसुंग अतै मयाई काबा निसागी पोलम सिंग सप्लाई तौरिबा अमनी हाइरी सिंडिकेट अदुगी असोबो थौदांग लौरिबा क्वाक्टादगी MD खालिद अमसुंग संजय पटेल कोबा मयांग मसा अनि असि यावरी मखोइगुम्बा मयाम असना मिसम प्रजा सिंगी मिटियंगदा पार्टी सिंगबु लाना उहननब होनरी हाइना चेरोल सना मखाताना हाइरी मोइरांगपुरेल पनम हायर सेकेंडरी स्कूल नसिंदुना अहानबा इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन लिसिंगनि कुनमंगा स्कूल सिगी कैंपस त पांगथोखरे हौदोपगी थोरमदा अंद्रो केंद्र के MLA श्याम कुमार सरुग्याकी एग्जीबिशन अतुदा नोंगदम तांखोल की फ्रांसिस ऑफ असिसी स्कूल की वरेथन जेमिकना अहानब पोजिशन ताखरे अनिसुब पोजिशन मोइरांगपुरेल हाई स्कूल की के पाइकोंबा फ्रांसिस ऑफ असिसी स्कूल की
Wonsangla second position takre ahum suba position da Morangpurel Panam Higher Secondary School gi K Srinivas amadi Vital High School Morangpurel gi N Sanjuna ahum suba position takhi. Northern Students Club Contract pamna sinduna tongan ba exam singda Mikok Thonglakhraba Mahiroi Singh Pukning Thogatpagi Thoram Contract pamda leiba lining tho Panganba Community Hall da pangthokre Thoram aduda MU na loba MA examination lisingani kunmanga Ancient History and Archaeology da gold medal laurakhraba Nandita Laishram amadi Kosem na loba sahi asigi 12 examination da 19 suba position tarakhrabi Anelita Laishram yauna class 10 amadi 12 examination da mai paklaklaba Mahiroi Singh harau taramna okay. Differently able persons under ADIP scheme amadi senior citizen under RVY scheme gi makhada Sagolban Tera Sapam Direct Labor Relief Center for Welfare of Differently Able Persons Manipur na sinduna Manipur gi tungan ba mafam da labor differently able persons singda ngasi Tera Sapam Direct Labor Pasoi Kendra gi MLA Sapam Kunjageshwar gi yumda aids and appliances sing yan tokre Tormaduda Manipur gi tungan ba mafam singda labor differently able persons singda motorized tricycle, wheelchair, walking stick with seat, walking stick, hearing aids, LS belt, knee brace, cervical collar amadi auxiliary crutch sing yan toki MLA Sapam Kunjageshwar na aikoi punamag hanagumna nungsisana na leiminaba amaga mateng pangminaba ngamba puraklasanu hujung Manipurda thoklebe irang asi India lengakna amukhana thoktana bakan honari atuba matamda Manipurda ingtapa puraklagani haibagi thajaba chauna leire haiki amarom dangasi Relief Center for Welfare of Differently Able Persons Manipurna Differently Able Persons singidamakta paikhaliba thabaksing asi mahaki maikaidagi puning thogatli mahaki punsina leiriba makai NGO sigidamakta kathopaga loinana thabak tawgani atuba matamda NGO sida GI sheet piece Chama Piragani Haiki. Handaki launch the Bharat Sarkar ki Lamina Army na Security Forces Central is the Akoji Jati Sibo mi gatan no ka pe yaw bi bra agari akoi nukshi da na teba akoi 35 itri group se masi kamai to na lasting way le the game se masi gi pom lama tamda interlock ne ana within lo je couple the site atu boda ai na conservative of the ai authorized person bang na te to ai na khawja ba ho the ko na dili de sa ko cha ba sum thela ba the side sum like the sit sum tan za ba the ne lo je po sina sum la gati within a couple of days hai the atu bagi mi kari mun ba ne sa yo ga je problem le to ge ko fuel la ne ana koi ko Bhagavan magi lilani akoi na thoi lu katna sisu matam no por pene kala matam na thoi na dum sorto pene ko na to rendi sorto dia ado mohina tawri thabak to et mayek sen cover na ran media haido si hoi to dori haibadi haido ko sia bana haido kani haido to mayam sulai maduna haido si police se atuna patal kitanga lenga ka matam bibi ko jupute koi lenga le thero para sarkar lenga se matam piega ato matam no megi shanti sila kane ki thajab le ro Rambai Tengol Unit 50 Kasarna Noble Care Hospital Digar Fuletral Madi Rural Development Committee Nayagram Kasarga Kusam Naraga Voluntary Blood Donation Camp 4.0 da Rural Development Committee Nayagram Lakipur gi office sanglenda ngarang pangthokre Voluntary blood donation is blood bank Kasar Cancer Hospital and Research Center Silchar na technical support to Kieduga Imoinu Bar Inaubi Handloom Manipur Rice Hotel Prem Handloom MS Welfare Medicos Krishna Traders Dashana Hotel M Priyo Kumar Singha Madi S Priyojit Singh Mateng Pangki Campus da Miyoi Kuntra Taret na E Dan Toki ba Miyoi Singda Kasar Cancer Hospital and Research Center Silchar na Appreciation Certificate amam su kusina ki loina na Kasar Cancer Hospital and Research Center Silchar na Arambai Tengol Unit 50 Kasar da Sakang Certificate sing su kusina ki Campus ga mari lena media gi lamda sobat hodang lo riba Ziri News Network JNN gi Kasar gi editor madi Kasar Diary gi admin Maitan Kaishangbam Bhupen Singh da memento piduna pungning thogat ki Association of Healthcare Providers India Manipur Chapter gi President amadi Secretary Anina August manga lisangani kun manga da thorakpa notice asina PM
PM-JAY gi makhada private hospital singda phanglamba khudongchaba adu laingakna pifam thopa sanpham sing matam sana pitoktabana maram oiduna August 13 dagi PM-JAY gi khudongchaba pifam thopa sanpham pidrabadi leplagani तौबतप पेशेंट मसाना संग सेंफम पुथोक्लबदी अदुमक तौगनी हाइना लैरिबा सी डायलाइसिस तौरिबा किडनी पेशेंट सिंगी ओइनदी अवाबदा अवाबा पीबनी मरमदुना लैंगाकना PM-JAY gi तोलिबा प्राइवेट हॉस्पिटल gi पीफम थोपा सेंफम पिथोकपियु हाइरी ऑल मणिपुर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ना फंगब पाउदा PM-JAY gi कार्ड असिना किडनी पेशेंट डायलाइसिस हौजिक हौजिक तौरिबसी चौराकना सिजा हॉस्पिटल दा चामरी यांखई बबिना हॉस्पिटल दा चहुम ट्रेबी हॉस्पिटल दा कुंथ्रा ISDS हॉस्पिटल दा तरा दगी तरा मंगा फाउबा मदी अतै प्राइवेट हॉस्पिटल खरा दा कार्ड असिना चाउना खुदोंग चाबा सिंग पीरी किडनी पेशेंट असि अयाम्बना लाइरब पनखै मखादा लैब सिंगनी हारिब सिंग असि मनुंगदा रिलीफ कैंप ता लैब पेशेंट सु यावरी करिगुंबा August 13 dagi PM-JAY gi कार्ड ना डायलाइसिस तोबा लेबख्रबदी किडनी पेशेंट सिंग मसाना संग सेंफम सिंग पुथोपा ngamdabana पेशेंट कया gi punsi tamba ngamdaba phibam da leirakani किडनी पेशेंट सिंगी अवाबा खुदोंचादबा सि खंगबिदुना प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा PM-JAY gi pifam thopa senpham sing laingakna thubada pithokpiduna किडनी पेशेंट सिंगी थवाई कनबिनबा सिनबीदुना एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया Manipur chapter amadi laingakna thubada yasinaba purakpiu hairi All Manipur Kidney Transplant Patients Welfare Association ki maikei digi swa thubada Honorable Governor Manipur ki Honorable MP Singh amadi mari leinaba singda memorandum pisinduna taknaragani hairi Temporary suspension akoigi PM-JAY ki card holder haitare masigi kuthangdagi dialysis tobada sizinaba khotpa kedobusi makoigi outstanding crore khara Central Government na thadaraktabadagi laiba August ki tang 13 suspend tawrani private hospital singda na masigi paw ma akoina thengnajaba association na akoina haijaning basidi dialysis tawriba sing amadi kidney transplant tawriba sing maruina akoina thengnajaba akoida labor record ki matungina di lairaba praja na to oiba lairaba patient na to oiba kidney patient oiriba dialysis tawriba akoidi hojik hairiba pot sidi tamna dialysis tawba ngamdadana aroibadadi kidney bu naraba dialysis ti mathau taragadi akoina dialysis tawba ngamaktabnina mase hana payment puthoga reimbursement ki matamdu ngai ngamoi tawbnina akoi hingbagi tanja adu akoi leigene ha thajade aduna masi haiba private hospital singchigi toliba akoigi makoigi sang crore singche atuba matamda mari leinaba akoigi department na clear tobiraga amutangdi patient singchigi awabasi ubidana hojik suspend tang 13 tagi togani haidana haise masigi khongpham ase handokpiu Lakliba August 15 India gi ningtamba numit thoramasi mahausagumna hadaksu Kanglaipak Manipur da ayuk pung 5 dagi numidang waram pung 5 phauba sorepana general strike lauk thokle hari general strike asina electronic media e-pau loisang amadi paumi singi mathau ana ayek furup singi lining laishol gi thoram sing masung maihau langpu ki thabak sing konseloi haina MC Yaifabi Secretary Publicity and Organization na khudiek piduna thadro pacherolamana hai India gi ningtam numit August 15 da chahi khuding gi general strike total shutdown na chingba kauduna athingba thamba si aikoi gi national resistance movement ki saruk ama oinani haidi India gi ningtam numit yaudaba pangthokta haibasi decolonization gi khongthang amani India gi ningtam numit yaudaba ka loinana lamdam asigi miyam punmaki wakhalonda chusinduna laikhraba mayangi wakhalon amadi mityeng thadok minasi haidi Tha asigi nipan dagi tara phauba New Delhi Talkatora Stadium da pangthokiba All India Independence Cup Karate Championship lisingani kunmanga da Manipur ge sanaroi kulhumdoina saruk yakibagi manungda sanaroi tara humdoina tongan medal sing lorupangam khre haidi championship asida Kanglei Karate Do Sanjanbam branch ki makha da saruk yakiba tongan ba sanaroi sing manungda sanaroi manga medal lorukpa ngamki masida Impal West Haurang Shabal makha lekai dagi Poirei Khuraijam Apokpa Nandakumar Khuraijam Kilo kun manga ki category da silver medal fanglakre sanaroi shibung asi nungthil Impal Airport gi lamdam adum gi miyamna harau taramna oktuna mahaki pokna pham lamdam Haurang Shabal makha lekai da miyamna okpagi asamba thoram amasu pangthokre loinana Porei Khuraijam
makha tanashu sana konaba sida ahenba miing thamduna national gi thak gi international gi level yonanaba honaningbagi apambasu phongdoki Haukiba July Kundagi Kuntra Pauba Punjab ke Amritsar da pangthokiba Dr. BC Roy Trophy lisangani kunmanga da Manipurna West Bengal bu Panjal ahum sinoda thoiduna Manipurna champion oikraba tungda Manipur gi mahut sinduna saruk yakiba Iboton Memorial Academy Wangoi gi Mairoi ahum Mutum Mangal Waikom Rohit amasung Mayang Lambam Albert Opagi thoramama Iboton Memorial Academy Wangoi ni sinduna Wangoi Bazar gi community hall pangthokre Opagi thoramatuda Iboton Memorial Academy ki chairman Wahengbam Jadumani W Amutombi imagi principal Sagolsem Asa Devi amadi school gi tising nan tising amasung mahiroi sing saruk yaki loinana sanaroi ahumda asam khudol pot sing piduna puning thogalki Manipur gi mahut sinduna ikoina sanaba phangliba si Ima Football Academy Wangoi gi coaching founder Jadumani amadi school sigi principal na kanna hona bibadagini Tungdasu masidagi hena mai pak pangambu oizagi haina sarugya kiba sanaroi singna phongdorakli Anirak Shubha Mr. Ukhrul Bodybuilding and Model Physics Competition lisangani kunmanga apunba sanaroi kunthana sarugya duna pangthokre All Manipur Bodybuilder Association gi makhada Bodybuilding Association Ukhrul na Healthy Circle Foundation ga kusamnuduna Ukhrul gi Town Hall da tongan ba category da Mr. Ukhrul Bodybuilding and Model Physics Competition lisangani kunmanga gi damakta Changdamna ki badugi senior men's bodybuilding category da Lungar village tagi Wungrai thai Lungharwona ahanba Kazipung village tagi Mishap Kapaina ani suba duga Mailyang village tagi Amung MK na ahum subata ki women's model physics category dana Shangshak village tagi Laishmi Raihing na ahanba Kazipung village tagi Chenguri Kapaina ani suba aduga Paurai village tagi Fila Yangyana ahum subata kre men's model physics category dana Razai village tagi Pautam Vashuna ahanba ani subadana Pushing village tagi Yungshangam Kaisang ahum subana Tangrai village tagi Ningshipam Raguina takre junior men's bodybuilding category da Ramba village tagi Warthan Lolunglona ahanba ani subana Silent village tagi Bangkong Katri Ejikel ahum subana Langli village tagi Naurei them Kapudang na takre best poser gi manana Razai Khunau dagi Pautam Basumna fangkhre hari Victoria Ply FC Hairokna Kiamgai FC bu maiti bapiduna first TAS Angang Masa amadi TAS Tombi Devi Memorial 9A side football tournament ki champion oikre TAS Angang Masa Devi Angang Masa maite amadi TAS Tombi Devi Trust na sinduna mamang thagi June gi tang kulhumdoi dagi Kiamgai Haibung Mokong ground satharakiba first TAS Angang Masa amadi TAS Tombi Devi Memorial 9A side football tournament ki Aroiba match ki sanakibada Victoria Ply FC Hairokna Kiamgai FC bu penalty shootout ta goal tariat mangad maiti bapiduna champion oikibani team animakna apiba matamda goal ahum sanaduna draw satpadagi penalty shootout na decide tobada Victoria Ply FC Hairokna Kiamgai FC bu maiti bapikibani loishinbagi thoramda Manipur Legislative Assembly ki speaker T.S. Satyabrata MLA L Rameshwar Dr. T.S. Radhesham amadi Kiamgai Youth Pioneer Club ki President N Kishanna Sharuk Yaki Champion Wikiba Victoria Ply FC Hairokta Trophy galona Selona Lupa Lak ani amadi runners up ta kiba Kiamgai FC da Trophy galona Selona Lupa Lak ama piduna pungning thogatki Hazak loshilakpada maru iba paw amuka hana pizari Ching amasung Tampaki district singi lambi gi phibam phattabana khudong thingai workliba sigi matangda High Court of Manipur na Manipur government ta notice issue tawkre
लांजेनरिबसिंगना मसागी युमदा हंजिनबा लैंगाकता नुमित अमा पीगदबनी हाइबगी खोलाव लाउमिनरसी हाइना कमिटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ मिटई विक्टिम्स मोरेन हाइख्रे डोनर मिनिस्ट्री न चीफ सेक्रेटरी द जर्मन लंबी सेंबगी येंगशिनबा खंगलखिबा तराइना लोबा यारोय हाइना इमागी मैराना हाइख्रे अमसुंग इम्फाल जिरी लंबी फाउनख्रे पंदुना लेरंबा गारी सिंह चनख्रे मसिग लोइना हौजु फाबगी ओइनादि ISTV न्यूज मतंग सिदा टेंशन जरी मिरंग ताबिरिबा पुनमकपु अमुका हन्ना खुरमजरी।